Evo, ura 11. A smo poštiman? Jo. Ne. Ok. Zdaj je zaprto možnost z avtom, levo tlele, 100 metrov, 150 metrov. Bote pa videli štart, pa dodile. Ok, ajde, gremo, 3, 4. Zaglavan mora biti spredi. Ja, kurac. Dobro. Kje se pa segment začne? Na križišču po mojem, ja?
Aha. Drži.
Ah. Oh yeah. Oh. Napred. Desna, desna, desna!
Dajmo. Bravo! Lepo! Ah, shit. Gremo, Andrej, bravo, dej! Na koncu me je presenetilo. Kurva je ta cirkus, jaz sem šel prej zjutraj pogledati sam drugo ovinko. Prav potičil jezik, telo. Sve se dobro ravnijo na koncu.